wo maya yatimu enema bi akoso no eyo obi ana hye akiri obi betimi aya asemasi obi betimi agradu nyame asebo mi se me dama obi ayowa obi ofia obi obeka yo ho asema enso ayowa nam he we ni problem ba obi no aye hwan Bible nso se enkoba twa obi kro ni din na obi hyasia na obeka kire enya obusia ni no enya maame ba no woni ni ma obusia woni ni nkosiku mo wonya okole woni ni nkoi no obi ahyeda ko na okọ ka kire Jefta ni anom se Jefta wonya obi a oyemu nua obedwamanfo bi na wo no ena papa no be ware na mo nhwe yi a edwapade a wo papa ye no Jefta be gibi enti mo mpam no Ghana edwapade enti enipa hia ne nua kora wo no za wo ya boa wo sa na anya ne ya wo ku na anya ne ya yanyina ati adwuma ha ba wo bi betimi aye na dwere se wo be sa na wo de agede yi anya na hoje enti obi no who is obi a teacher say kire made me say form 3 teacher say minimum pa minimum say what you see there say minimum baby on number minimum so what you see who is obi na me say obi ana afa me say kan no was who is obi no obi ni betu aba be ye nana obi ni betu ya wo fa obi ni betu ya wase obi ni betu ya unua obi na say obi by 2021 position yourself there will be careful hono ebemem ya two after two actually ya pamano because of property na ya pam after what bre atrase abrabom ene papa nante wo de na kware ni ati after twen omo pam no oh Jesus ebo abantu fo ato atwere no one beba be twa sebu titiru what the not ase when na me na pege ni pa free simnaso no de na be sima pomegwaso ebi ya to twere simnaso ebi ya to twere ya no ya to twere e born a biso but ebreso people will look for you mama dia wo fam na no ani dia ni pa na to atwere no e na ye problem emfa ma se ni pa to twere na to ho twena wa ya ho se ni pa to twere na ugituma wa ya ho ye ni pai wo bi bet ebedru ba bi oyire beto atwene ukunu beto atwene wo ma wa ma chim wo ma efifra wo tie ye boso menkro emunta sutia nanne wa ba bedrum pempense no kora ye wa hwe na ma obenya ba bia gira meka sakra ebia wo ye janka siri pray akrai wa hwe na wo ko na wo ram na wo pie akrai en akrai benyini ye wonya sofu bia tiponkoso aka na sama kire ne se wo kora no wo maame ye bayifo enti wo fa wonya hwe wo papa ye bayifo enti wo fa papa nya hwe bare no pempesa me ka kire wo se wo ba ne kora betimi ato watwene ba se wo ba to wotwene wo kro to wotwene wo ire to wotwene na se nyame nto wotwene no no nwie ya besimi aywa se nyame ye madom na me sori anopa ene na se minimum mitwi na wo ebobo 11 me na yo na oto watwene ba se ni pare to wotwene na se nyame ni nwie ya ebia wo to metwene bola so ebia wo to metwene konkonsa bi ebia wo to metwene animguase bi mu ebia wo to metwene sa metwene obi
ebi auto me twene asam wadwuma mu ha ebi auto me twene asam me busiam ebi auto me twene asam me kire me nuanom na so nyame ne me wie anu nam se abrante enyuma abo me se anyu de me yanam se ye producer se nyame ne me wie ya se me nyame anam amen enti me sori anopa na me pejamiti ana bobes 11 akobo wa na me pejamiti me na biem pass best yini menti ase mentimi na enti me sori pe na makasa Awurade me da wase enti me danya me ase a eni pa betimi ni me awie eni pa dodo aba ma brabom a mo ni me awie anya problem but onyame ni me wie Awurade ni me wie ya because no we are seeing ya ne dia wonna we are seeing shanensa wonna we are seeing to me kura no wonna na we tu ahene esihene wonna no osihene no to hene kama hada habo sanyami sawunyana enti ebia na woto no de obidi aye wa brabom no utini sio ba maame nyame ne wunwie ebia na de obidi aye wo boyfriend na wunya no the way oba na no de sirari aye honey another times not doso ba yo pass obi na say we honey ene de odi aye wo wonu wo wie but when nyame ne wi ebia na nyame na amakwan ama be ma na free life that is why o kan twere na o say ade nyina mu no Thessalonica ngoma no say ade nyina momfa seda emawurate menim de oni wo wie ebia na wo yere frim woni wo wie okọ ebia na wo kuna frim woni wo wie okọ na sota ma wo kun ti ase the way na busuafo yi do ukru free mu hwe the way busuafo yi atani tawani we free mu nanka the way omo ba na ene wotrasia na ye wa werho e wo abrabom baram pese me kire se onyame ne onwie Adom 106.3 na utie Pastor S.K Appiagyei amen peme ho asem na menim se Awurade 2021 baby wa shawbo as long as our life now tiase na me no wie na Jephthah no ye obia we powerful nanso anybody you powerful betumi adasa fana no nanso wo bi ebetumi asel anybody you powerful betumi a department minister friend say ayo am kan say department leader yeah nanso wo bi betumi na shranke nyame wo ye ne ma wonum ne awoye o dia wo fam no nyame nim ne awoye dia tete wo no nyame nim ne awoye me nyame nsum ba kwan pa ma amonfo ni Israelfo ntokwa pa enti amonfo ni Israelfo ntokwa no na fe wo motra se ntokwa na no abeya den na na Jephthah senka Jephthah wa ha enko no ana ebeba wodi kun nanimu a yekọ ekun a Jephthah no was smart Jephthah no just we obia we nam we okufo Adom sinkonya yenko ne enko hwe Jephthah mo pam no de wusuma berewa ba bi obahwe de mfa ho enti se Jephthah nam he mercy sister 2021 enkofu bi bahwehwew ba ma na o disappoint wono mercy wo bahwehwew wo yiri na o disappoint wono mercy wo baba bahwehwew wukunu no obeba behwehwew ebia sipan
Minimobia, why the warrior no Johnny, Nafi, was our patch or so, person was I wedding of Fafro. Can you imagine? Can you imagine? You ought to actually know a time will come, that person will look for you. And say, you're torturing it, man to hunch it. Jafta, Oko Tomp, want to know one train, your pamano. When you be at it, and to know any other phobia and covet me a con in chain. And to know any baby and covet me a coda. Ya pamano. Ya pamnon papa di ho. Ya pamnon ma mini ho. No ma me crowd is all here, Steph. Ha, kamahada. That's some no bobo my dream more. Na ya pam jafta. Wama pam no okoi. But wama pam na ya pam no answer no so. Oko grumu no ho. Die woni mu no. Yembi ho adru ba bia se nipa pam wa no are frustrated in life. Nipa pam wa. Wasofo ba bia ya pam do wakoto no. Ema wa ba mu. Mese yenya ye fra kurase ba kromu nyina na asofo mpanimfo bi ane ye fa o na ase me de mission house dem se matra sofo ansape asaba bia obi a Awurade nhyiraw sa hwiyo so ye transfer free asiwa mbedi wo nsam ba se 3 weeks yo ayi sa hwiyo so mabreo mission house ha kama hada sofo ansape asaba bia obi a ye obana na on na mission as ohru nchansi mun namte ano ha se nipa pamon to twene na wo so to ho twene a woni be guase. Don't kill yourself because of somebody. I don't know why nipa kan to pass oku ho enku ho ma ya fa nim guase no to so a but wonyame no wie ya next week wonyame betima sesa wo shebre. Next 2 weeks, when you make change your life. My man won't see her. Na matter this asafo. Promise. Oh, what free her? Okay. No problem. Ayo amo yidi. I will be home. Okay, and yashi nampesa me bonyum bi but machine so aye bibio enti me pesa me ka kire se ye di mafo onza na abrant minim de obi miemia bibi pesa nka me bonyum wi nsi bibi ni ho ayowa ayowa ayo apenyuma mabo enti mpacho baby awu bia no me pese wo de hye wadwenem ya me da sepa ayowa ayowa obi obey ani ayo free ha wana mama mi kedia poe romotai mapon wona woma meni amepe Never campia, baby, I will be a Bajo Huye, mammy. So could the baby into then I went to me, promise also Cacrebi now. The only young Coma Eddie, eh? Cacrebi no of Hanover. I didn't so one away, I don't mean, eh? Oh, mamma mia. I have a video with your friend S.K Appiagyei. Ubet me Casa 0244 278545 0244278545. Keep on listening to Adom 106.3 FM in Shaka Siabeba life. Because I know someone a bishop you also some Kanoha, my God.
abusua